مرحبا. اما ایرو کمک صحبت بکن اون دزانن دمکم به هفره لسر زمان کردی لی کلین دکن و کلین دکن فلسفه یا زمان کردی دکن ری و رسم دیروگا زمان کردی به هفره و دکولن اما ایرو کمکی صحبت بکن هن رخنين وهنا هن بحنصين ما هنا أرسل ما خواست أم في فيديو إجا صحبت رفقاتنا أم دخوازن بحثا قلتنا كا أحمد إخواني بك دبي گرده هبيا مجي خدانك آلي كرمك لطيف دانك من دي عالما كلاما موزوم عالي بكرا لباني گردو جوی گوتنا احمد خانه حتی بروج ما 305 سال در باز بینه 305 سال ما خویک ایدی هی بقول احمد خانه خدانك ما عالي كرمك لطيف دانك هيا ايدي امجي پیش کتنا ما كده بخوافت كد بجايدي امنا كرده برينا مادم که امنا كرده برينا خيال نفچما احمد خانه پیک بینن هر کس دالی خوده از دالی زمان ده پیک بینن دالی سوسیولوژی ده دالی دیروگ ده یه دالی تیمولوژی ده حاصل دالی سیاست ده کاچه هر کس دالی کی ده خیال احمد خانه هم پیک بینن ام آلا زمان کردی او آلا احمد خانه پر دخواست او دکاری او جستده من شرط جیان این سیاسیین هنگی نکاری لسر بان گردون لبابکه ورن ام به هفره لبابکن قی کشمده بخواد که نه بحث احمد خانت که نه بحث خیال و نظام گوتن و خمینوی دیگه بیده مرم پیک بینن احمد خانت بجه من دی عالما yani bayraqa zamanê Kurdî bilind bikira li ser banê gerdun. Alî bikira li ser banê gerdun. Em çi dikin? Em ji bo xeyalên Ehmedê Xanê tamam dixebitin. Em ji bo خیال نیفچمایی ین رحمتی جلادت بدرخان دخبت ام جبو میره گوتنه ملای جزیری او زمان درسته کی ده دکاری سه کافیا بکار بینه ام جبو او زمان آلا وی زمان لسر بانه گردونه ولی لباکرین دخبت او امه وی بکن هفلا پرسا هری زده تکرین اون چا گهاتن با انجام رفرانس وای کیه کیجان زانا یانجی فیلولوقین روژاوایی وش خورا رفرانس گرتیه وجی الهام گرتیه یانجی هون یکسر جوی فیر بینه شقا هون دزانن پسیکولوژیا بندست دایا لازمه الا سردستکیش خورا رفرانس بگیره جوی فیر ببه یعنی گوتنوی دوباره بگی کسین خواه که روشنبیر زمان زان نویسکار فناسا دکن درجه مده شقا تشتین گیرین جی اوه yani tane mecrev keşin halkine.
گوتن خلکی گوتین جبو خوا گوتین جبو منفعت گل خوا و نتوا خوا که ولات خوا جبو منفعت دستلادارتی ها دولت خوا گوتین و وکو زانست به مداین پجراندن قبول کرن اما دوباره دیگه ها جسده ما از و دوباره ناکم پرسن هری زده تکرین işte چاگ هاتی و انجام او هنجامر رخنین پرگران دکن هند بیشن و ویدیوین تبار کرین جیب به باب جاو هند بیشن yani زمان کردی قتل دکی افچیه و چکو درکت و چاوا درکت و چما درکت و کش درگوت و تشکو آنی فلا herkes tiştekil beje ebe guman per kesin hundun av da per keci به بالکشیک مازن بعد شو پینه انجام ده هم خباتک ولاد پاریزی دیکن این خباتک نتو پروری دیکن هم تشتایی دینا کن جبو وکو شخصی آنجی چه اوی دیتی دانی نه یا ما هکی از کردم او کردستانی ما لسر زمان کردی خبتین erkek yamına mıroviye. Eşife dikim. Ha bejim, em çağ hatın ve ancam. Havana kurt tu cevher bejim. Pir canın de fırsatın da jima gotiya. Ama em disa, jiber ko pir de pırskirin, em dubara bersiv bidin. Ez li gundayk, li nafsiri çiyoy gabare jdayik bibim. Jdayik bibim. گنده ما جبریا اجدایی بودم جبریا 100 ساله وکو اکادمیه که الهیتی بی حتی 1994 خراجی به وسط دوام کرد گنده که ملابی ملاین مزن تدابین مزگفت آوه اکادمیه که الهیتی بی پر جاران هجمارا طالب اینوه خال 500 کساد دادن اول ویده icazə dikird. Yani bir zamanı hali hazır master dikirin. Ravşenbirên demê bîn. Ew kes ravşenbirên demê bîn. O ji çar parçeyên Kurdistanê heta ji etnisiteyên cuda jî kes wê dê kom dibîn. Yani ew talib, ew ravşenbîr, ew melal wê dê kom dibîn. Her kesê daha tiştek dihişt. Bêguman aliyê zimanî û çandî de pêşketinek bi xwe re çêkirî bîn. Ew ê tevgere yani wê em bêjin akademî. Pêşketinek li derdor jî belav kiribî. Ez bi xwe jî çûbîm wê mizgeftê yani min kêmekem zarok bîn me lê elîfbê dixwenda. Ez dest pê kiribî. Ez li gundek wisa ji dayîk bîm. Hatta dibistana seretayî jî min xilas kir lû gundê bîm. Piştî hîngê derfetên ez biçim dibistanên Tirka jî bixwînim. Çêbî. Li aliyê dê ya herî girîng di destpêka ciwantiya xwe de dewlet serê tevgera azadî hevala ez bi zimanê Kurdî nivîskî re hevnas bîm. Bîm mamostayê dibistana. 1996 li wargeha Etrûş yani li kampa Etrûş min dest bi mamostatiya dibistana seretayî zimanê Kurdî kir. Piştî hingê em hatin navîn û Amedeyî û demek dirêj me ev kar kir. 1999 ji xwe berê de jî ez şanoger bîm. Gruba bi navê Desteya Banga Rojê
یا شان و موزیک ملوارگاه مخمور آوا کرد و وی جارجی وکو سناریست در هنر و ریفبری گوی دسته من کار کرد نزدیکی 25 سه تکست من نویساندن اف تکست هم کرمانجی و هم جیب سورانی لیستن 2008 من پرتوک رومان خویا بناوی دیجل خمگین ده هرکه نویسان ده دبستان آنده ما به وی زمانی زانست کرد ده هنر ده ما به وی زمانی هنر کرد ده پرتوک رومان و سرپیهاتیا ده جی ما به وی زمانی ادبیات کرد اوه سریوانه و پیواجوه به من را دست پیکش خوام بجین دست پیکی وقتی من دست کردیا نویسکی کری یعنی دبستان از بی ماموستا ناکوکیک به من را هبی ناکوکیا وی چی بی؟ ناکوکیا وی اف زمانه ین کردی دزانن و او نزانن herkes pas nevî de dibêje dewlemend e dibêje zimanê jin û jiyanê ye û ev zimanê halê hazir em dinivîsin nivîskî de ahengek di navbera we de nîne aliyê qewl û qural û gramer de pirsgirêkên cidî hene yani em vî zimanê em taxivin dengbêj distîrînin çêrokbêj çêrokan wî dibêjin ew qas ahengdar ew qas hûnandê ew qas aliyê peyvanda dewlemend و ev zimanê halê hazir em dadixînin nivîsandinê wekû gramer dadixînin nivîsandinê bê aheng ahengekî navbera we de tune bî evî ji min re nakokiyek mezin nîşanên pirsên serê min de çêkirin û ez dû vê ketim înha nîşanên zimanê kurdî dewlemendîtiyê ji gotinên me zêdetir jî hene mîsal ji me de heta bi roja me ev ziman di zimanê akademî de nehatiye karanîn hani em bijî dibistana da wekû zimanê perwerde nehatiye bikaranîn zimana siyasetê nizamçe nehatiye bikaranîn begîtiyên kurda hene mîrîtiyên kurda hene ama wa jî bi zimanê wê demê yê desthilatdar xwandine nivîsandine yan jî karê xwe rêveberî kirine piştrebesa medresa dikin em medresê ez behs dikim işte gundê me akademiya we ya ilahiyetê heyî hem medrese jî Tirkiye Erebî bîn hevan pir behs didim ya ez dibêjim dîrokzanên me dûra Hesen Keyfê re dizivirin zimanzanê me jî dûra mizgevtên gundar re dizivirin yani heqîqeten jî rastiyek saye yani medresa tevlîbînek wisa site erê tevlîbînek li zimanê Kurdî nekiriye encam da asîmilasyon bî yani zimanê Erebî zimanê Erebistanê anî bîn heta navserê çiyayê gava lodê akademiya we ya vekiribî erê aliyê çûyîn hatinê de danostandinê de nizanim çunki şîroveya wê tenê ew nivîsandina Erebî yani nivîsandina di Qur'anê de di pirtûkan de Erebî dixwandin ya da hemî şîroveyên wê têkiliyên wê gotûbêjên wê hemî bi Kurdî dikirin heke tevlîbî nekirî bi wisa dikiriye nixwe encam de Erebî bî êniha vê pêşketine yani nîne yani ji me de heta bi roja me 2600 sal derbas bîne va 2600 sala de ev ziman çima têk neçû çima spehîtaya xwe tiştek gundan nekir razek wê heye yani sirrekî wî zimanî heye ka Asurî ka Sümerî ka Keldanî ka hezar û yek du zimanên dîrokê de behsa wat ki hekum li dinyayê kirin nizam pir tiştên pêşketî afirandine filan kan ew ziman ew ziman hemî têk çûn başa Kurdî çima têk neçûn çima asîm le nebî çima onda nebî çima hêjî tiştek spehîtaya xwe onda nekiriye wate li razek wate razek ya vî zimanî heye û em dû vê ketin em dû vê ketin dawiya dawî min di pirtûka pêşengafû de xwendibî ya
جراح بن سیمر بر کمارا دموکراتیک و دبیجه حتی ین کوانا زیر داین دیرو که نون اطراف کرن و حقی و نو داین اف دیرو که نکار با خوش دیرو که به عار و بران رزگار بکن اوه دماجی من ده پرتش زلال کرن ایدی واتا او ماجیه جی دست بکا دیرو که شارستانیا حتی نها به پیلین ایمگهی هاتی اسیر گرتن او ذهنیت به پیلین ایمگهی هاتی اسیر به پیلین ایمگهی زانستا پوزیتیویست هاتی اسیر گرتن هدی او زنجیر دهاتن قطاند demek ki her tişta bina zanist hati gotin o xwaye wa wekû zanistdarên herî mezin hatin pê nasekirin dibe ku ne rast dibe ku şeştîn we jî hebe dibe ku hin tişt ve zanebîn ve şart dibin yan jî xwe negihan dibin raza hin tişta ma ne em hemî dizanin dîroka em behs dikin ji mezalûtik heta bi roja me 20,000 sal behsa 20,000 salan dikin 20,000 sal dibêjin ji sada duyê dîrokê jî nabe ihtimala sada yek û nîv belkî sada yek be belkî sada du be yani girover dibêjin sada duyê dîrokê dîroka mirov diye başa di sada nût û heştên vê dîrokê de çi qewim ye niha tevayê va xebata va hewldana em gihandin encamên pir balkêş çi ne ev encam me pir cara di dersan de û di pirtûka de jî nivîsandiye û her firsetê de jî me behs kiriye di zimanê Kurdî de wate li tîpê hatiye barkir kilîleyên radengan hene radeng kombînasyona sembolîze dikin avana peyvê bi pergala rabin rapêk hatiye û hemî qewl pêvek pîvan paşgir pêşgir tawandek her navê wa çi be pêwendek û her tiştê Kurdî bi vî awayî di vê ahengê de li ser vê pergalê hatiye avagir û me dest bi nivîsandina wê kir hezîrana borî pirtûka wê hat weşandin piştî pirtûk hat weşandin dostên ji we neçêtir gotin alî nivîsandinê de belkî baş ne fêm kirin yani tê gihîştin tiştek nû ye aliyê bêjeyan de hevokan de lê nêrînek pir nû ye hemsalê wê de zanista fîlolojî de tinîne em bi Kurdî ji xwe aliyê nivîsandina Kurdî biçekî bi firzgirêkin wextê hûn vîdeo çêkin di YouTubeê de biweşînin bi deng belkî baştir were fêm kirin ê bêguman şart em de jiyan dibîn zîde ne destdar jî bîn pir aliyê teknîkî de aliyê zanînê de aliyê hûstatiyê de zîde tecrübê me jî tune bîn yani çav vîdeo çêkin filan ew jî bi firzgirêk bî ama aşqa me ya zimanê Kurdî serdestî hemî zehmetiyan hat û wekî hûn dizanin ev vîdeoya me ya 23 em em dikişîn erê pir ne em bêjin postatiye pir ne wisa pêşketiye aliyê teknîkî de montajê falan de pirosa ne ahim şahime ama tuna xirab e jî yanî îdare dike ma çi qisîrê nû nîne em dibêjin camerên guhdar jê dike dixwaze zê sûd wergire qasî dixwaze sûd jê werdigire yek ev ya duyemîn hevalino wisa lê nêrînên pir zû ders derbas dibin tên kirin wextê em rehettir hê veqetîn dartir yani bikevin hemî veqetînên wê ziraftiyên wê û wisa hê bêhtir vîdeo çêkin hê bêhtir hêdî
سر همی وقتینان همی آیرنتیا دتایا بدن دیار کرن باشتره اجید زانم هفون راستیه که لی تشتک دی هیه یعنی نه وقت انزا چه کی یانجان تا بگو من پرسگیری که نه یه وقت جانا یه تکنیکی جانا هر تشت پرسگیری که اما یا کفشکر نه اوه یا کفشکر اف نون هر تشت نیه هوا نوت ویدیده دما گوه دبهیزن ماجی شاقس دبه کسیتیا بندست به پرسگیری که ام بحثات اشتی پر نودکن حتی نها ام پر سهل نزدیک زمان خوابینه حتی بروجا ماجی زمان نوی زمانی جید نافده باور نکن اف زمان نویساندن زمان فلسفه زمان زانسته یعنی زمانی که ابقاس آهنگدار هوناندی به پیوانه نز باور نکن بجاتا گرانیا جدرین پرسگیری که مجویدی در کتنین زمانی که قلم هجان گازی زمانه کش با فقیری کرداره چکن دما چوین بار پس گوت نه هی هو زا اف گوتنج دوی او درکت نپیش را بینه گوتن کامی ها بینن آلی گراماتیک ده فلان داخل نویساندنه ایواجی گرقاتش تک باش کرد گوتن یعنی اما نزانین اوی زمانی جبریا سیمرا 100,000 سالا جی شارستانیتک پر پیشکتی را زمانتی کریه فلسفه زانست بیرکاری به طیبات طب و هر تش وی زمانی هاتیه پیش خستن لسر وی زمانی هاتیه آوا کرن اکادمیین پرمازن یونیورسیتین پرمازن دبستانین پرمازنی وی زمانی پیک هاتنه و وی آوای اف زمانک افقاس آهنگدار افقاس هناندی پیک هاتیه یعنی نزانی جبرکو اف نزانین هکه بنیتا ام زمانکیش کرداره چیکن دست پیکرن چون در دور پیوان و قرالین ترکی در زمان افقاس قلب جبریا 45 سالا هاتی چیکرن دست هاتی چیکرن دست چیکری پیوان و قرال نوی آنین لکردی بار کرن اجها پیوان و قرال کردین پر دجوار خطی نوی پر دزلال پر ستور هبین حالیه قولانده اما اوجی لی بار کرن ایدی رنگ یک شیلوی لوتی در کتولی پیوان گون خرا کرن پیوان نوجی وکی پینه اکی لوتی کل سر اوجی انجام نگرد و هر دو تبلیه بین و رنگ یک شیلوی لوتی در کتولی اسیمیلاسیون قرکرین اوتوفانا 5000 ساله شارستانیت دان ناوندی و به طیبت داوی 100 ساله ایریش قدخه و اسیمیلاسیون داگیر کران بقاسی و 23 سال داوی و اف زمانش تا ام بحث دکن دل خدا قدمیک ضرر ندن زمانی اگری دایوه لازمه دست پیکی ام و بیجه یا هوا نو اف قوراما ترکی های ام کردی جنت بیجه ام و بیجه یا ام خواب و بیجه یا را هف ناس بکن راچیه بن راچیه رابن راچیه کلیله چیه او 1001 تشتین دی ام دست پیکی خواب و بیجه را هف ناس بکن عقله کی چیکن دمجیه ده بدن رونشتاندن کو زمان کردی جوی زمان حال حاضر وکو کردی اکادمیک ما قبل کری جدا تره کردی تشتکی جدایه ام کف ناو لگرینه که لگرین ناوی لی بگرینه هر کسی بیاز کردم دست من قلم دگیره خواند نویساندن همه هیا دلیم به کردستان ویا از 8 زمان کردی دکم پیوسته تشتکی بکه لیگرینه کی بکه یعنی ام تخوازن وی لیگرینه بدن آوای کرن وقت دست پیکشی بگو تیه دیسات بیشم دردک یه منه
کسی کردی نزانه از کردی فێری وا بکەم نینە. ez felsefeya zimanê Kurdî dikim. Ez dibêjim pirsgirêk ev e. Li vê de pirsgirêkek wisa heye. Ez pênasa wê dikim û ji raya Kurdan re pêşkêş dikim. Ha bêguman aliyê rêbaz de. Ji xwe rêbaz pir giring e hûn dizanin. Aliyê rêbaz de şaştiyê pergala kevin hene. Zimanê Kurdî zimanekî pir rehet e, pir dayê heve, pir kom e, fêrbînayî pir sehl e. Wekî heta niha dihat gotin guhê her peyvî ve, yani her peyv em bêjin, an jî her tîpî ve çempilek pêve nedaleqandiye. Paşgirê pêşgirên wî hene, zamanên wî hene, ve ev qasê yanî peyvên wî hene. Zaten peyv hemî heta tîpa destpêkê parçe kirin. Peyv di encama pergala rabira de pêktî. Ke ev qas veqetandek. Ev qas piçû parî parçe hebin, wê demê pêwîst e em peyvê çênekin, em ma tîpa biraşînin, ev jî nabe. Nemimkün. Zimanê gusanî ne. Ev vasfê xwe zimantî hûn dadike. Celal Şengülê Türk heye. Şengül ez neşaj bin. Çend cara behsa zimanê Kurdî kirî dibêje vêdayê herhalde gotiye zimanê Kurdî maka zimana ye. Taybet ji aliyê Kurda ve requra temaşekirinê şikandiye gotinên wî, yani vîdeyên wî. Ama ev qas sala em me peyv parçe kir, me kilîleyên radengan vekirin, me zamanên wî zimanî kêm zêde kifş kir, me pêşkêş qural û qawl û zihniyet û hemî tiştên wî bi hezar û yek delîla peyda kir û pirtûka wê nivîsand û vîdeoyê wî çê dikin, em dikin hekin sat kes me temaşe nakin. Ev jî nexweşiya kestiya bindest. Gava dijî min got ji bo gotina te rast were qebîlkirin, lazim e referansa te kesek serdest be. Ji bo bindesta derbasdar ev e. Nivîskar û hunermendê şûreşgerê mezin bawer bûtan gotinekê wê hebe tica ji bîr nake, digot giyayê hewşê tehle. Yani heke yekî Kurd gotibe zêde qîmetê wê nîne. Ama heke yekî Tirk gotibe, navê berjenga profesör pêşiya navê yî be, berçavka û nizamçiyê wî reha wî jî wisa wê dîbe, wê demê goman di gotinê de nîne. Êvala me bişopînin, ev ziman zimanê me hemîyo ye. Bi taybet li vê de bangekya min ji jinan re heye. Ev kilîleyên em behs dikin, kilîleyên jinên Kurd yên dîrokî ne. Rastiya we, serkeftina we, serfirazî û serhildana we, azadiya we di van kilîleyan de veşartiye. Heke hûn van kilîleya winda bikin, hûn bi zimanê xelkê nikare bibin serbest. Li vê de bi zarokê xwe re bi zimanê xelkê naxivin. Migava dijî got hûn va kilîleya winda bikin, hûn ê xwe winda bikin. Hûn nika bi zimanê xelkê azad bibin, serbest bibin, serkevtê bibin, serfiraz bibin. Ev kilîle kilîleyên we ne. Hûn mamosta ne. Hûn rêvebir in. Hûn sittî ne. Zimanê xwe biparêzin, mezin bikin, lêkolîn bikin. Kê hecî derfetên we heyn bila lêkolîn bikin, hecî derfetê we tune bila zarokê xwe re Kurdî baxivin. Ev jî çalekiyek e. û em dest bidin hev, bi hev re vî zimanê muhteşem, vî zimanê bu ezbet,
وی ماکا زمانان دایکا زمانان بکنن استا حق گری ایرو بخاطر و حتی درسک دی یعنی حتی صحبت ده ببینن خیر و خوشیه ده